Speaker wa district ya Rwambara Herbert Twetise nuwajwe kiri chairman wa district ya Rwambara Richard Omugasho omukwigura horsisiro rw'abine ndwara z'amisho orwahenderera izoba harindija health center ya Kashato mu ndija Rwambara amisho twena turwira amisho poreka no kugira ngo oburwire mbuba butakorecyo konka amisho gakagera ki gakarwara kare yorebe obuwabire cyuru muto ayo wabiro rebo kakoma hato no horupika aha nari kwa biwabe ukoma hihi hato no reba hari wabiro reba hari hato no ukoma hihi so cyo manyisa ngo twena turwire konka no kugira ngo tubaka tuchekingere bakarebe kiturwire narish endwara tekakuzire konka amisho go ni kintu cyukuru ikirese twabasa kure tumura mugo mu rubujaga turebere nti abantu bakutandika kukura umwe ukureba kugira uko wateganisibwamo so konka ko muntu wa kubasa kugira uyo kuyafuna ubiyambisa mhoya nabasa kugira uko nabasa kugamba neji organization niba kweta hapa Uganda kugira ngo bino buherezo ubu buko basa kugira uko babasa kuyamba abantu abahira ruguru kubasa kubayamba kureba ini cyajuhandije center ya Kashatu agambira ko abantu bari kuteganisa uburwire bw'amisho mu Rwambara kandi obuhati nayo bari kwihobjanjabi tivitirizo bahonka twirene turagura kose na mission tubaganamo abo bari muri bashasha tukoraho bike ebiturabasanga leveji ka ubwire bwinji specialist district ubutwine na stamakinoni so ndikira kubohereza ari kinoni nawe yayekayo akashanga umurengere barevoye abohereza mu hospital ko bino rwaramisho waza kushikambara sente mu mugabo dini transport kandi kishikishangana ne sente ziri nyingi umuntu feelinga kutungo enanka ibarabure muntu wasima Mr. Brian uturetire kitongore iki mare myaka mingi ntakweza mbere tachisoma biburi konkati kurye kubo nazo arumugara ibindi zabo ati kubampereze bihandiko nareba nabisoma nahwezanye n'amasikongo mu bisakunyamba Dr. John Paul Rwanga mukuru w'ikitongore cya hapa Uganda ayorekera kwatwaho ahabwa abantu batarukufaye kucebeza amisho gabo bukerakare. What I would give, the advice I would give to the people of Rwambara, not to wait for signs like pain for them to go to hospital. You can always walk to a hospital and do general body screening, including eye checkups, dental checkups, and any other thing that the health workers usually advise. Urusisiro rukurirwa ba hapa Uganda bakwatanise na Maisha Maids hamwe na Ministry y'Amagara hamwe na Rwambara District Local Government. Omugandi abantu bari kwikashatu nabana abari kutura n'uburema mbiri yabo mu district ya Isingiro batungira kamwenya hamatama bwanyuma yo kutunge bukozesubwa. Den ati natambura nareba bareme yibari abamwe nareba no babakomera ahamiti oshanga ko murema akomira hamuti abazirebe baza omukuhinga kintu echo cyankwata ho munonga kandi nareba majority bona nibenda kugana nibenda bigenda so mwene tebakora mirimo yabo aha kintu cye bigenda bende mu mberambi yo tashora yo tagenda yo takaka abani babanjaho nkahati nabaje takiyanza kahi ahindi kwenda hona impora kubunjukure mu mwana yafuna kagara abo ko habera atafutambara kubunji akwabiri natambuza amaju nane mukono konkati kuba muteko mu kagare nde bati yatunga amashemerero mu rundi murongo yindi mabiri inde akubande takabona gakagari niteganisibwa mu tambara kati banani bankacha chinde niteganisibwa mu nyonga ubuhezo bubuhirwe abeshitongore cha Humanity and Inclusion abahire yo bwaro bwo kugendera mu enkono so kutamburaho hamwe na za kaminuza batarukwemerera ahabwa barema batori no mu district yona yani nsime ekitongore iki bacheta ecyayi ya nsima tine bigarukiro kugira umutima go kureba nkitwa abarema abatura tunagirwukwe konko karambata mu batutamu sente nyingi sente nyingi ubwo n'ubwire bw'amani munonga akuba kuzaho kashitama zo barkarenga utine ho kushobora mwe utine naho kushika cyo nkweto nendwaro kwayo mukati ngira ngo ndware yo kucendera
aba basimire government hamwe n'ekitongole kya Humanity and Inclusion ahabw'enteekateeka egi bitu abebembezi b'abarema nibagira ngu ebintu by'abarema biihweho omushoro okugira ngu buri murema abaase kubitunga. babiri batusaba n'omukanso ngu abo kuba akakagari wano kagura aha open market kariyo miliyoni 5 konka abo kwanka karo n'omusoro tukatusabira mwene bintu kwata habarema government ekabyihira omusoro at least buri omuntu akuba atatunje akagari aka ine sente ze abasa kugura akagari abasa kugura enkoni aha beyi eriyo. Nda Aidan Bataringaya hamwe na Ruth Nwamanya.